Funa athi bebuka abaseleka cinana angazazi ukuthi enze njani. Mfethu Lucifer lona udokotela wenu, this is King Lucifer. Uyathanda awuthandi, mungathandi mfethu hambo ephotha uyishinge wenu. Kuyasetshenzwa mfethu, kuyasetshenzwa umsebenzi wabantu bakolo wethu, ngoba mabengekho abantu ngabasikho thina. So kufanele ukuthi masenze izinto sizenze siphinde sicabange, sikukhumbule lokho, ngoba once wakhohlwa yilokho, leli iqolo nalo noma lokuyiphakamiso onakho angeke kuphelele ndawo. Kuyoba yizeleze kuyimanje nje, uyilento eyona namhlanje ngenxa yabantu ubhizi nywe asazi thina asifuna ukuyingena lapho. Sekuthenini lo Lucifer lona udokotela wenu anele wakamthembu bafowethu. Kumnandi bafowethu emhlabeni, ngoba angifuni ukuthe angifuni kuthiwe kusasa uNosifa uthe cha, ikhona ngikubalekelayo, ikhona engakufuni. Ngithi-ke bafowethu qhubekani nothando lokuthanda uLucifer, qhubekani nokwenza umsebenzi omuhle emakhehla amakhulu, ishingishani zomoya, makhabalidoka madaka madoda angaphezu kwamanye amadoda ey'ntabeni zonke lapha enikhona, emfuleni emalwandle nasey'ntabeni. Ngithi phakamani-ke nivuke nime ngenyawo, isebenze emadoda, nilanda abantu, bangena abantu bazothola usizo, basizakala abantu masebenyathele phakathi kwegceke bese besizakala-ke emathunga amakhulu. Ngithi phakamani-ke ishingishani zomoya, makhabalidoka amadoda angaphezu kwamanye amadoda, phakamisa-ke amakhehla amakhulu, izizwe ngiphakamisa amabutho amakhehla amakhulu ey'ndaweni zonke, amakhehla amakhulu umhlaba wonke, amakhehla amakhulu. Ngithi abaphakame bavuke bame ngey'nyawo, kusetshenzwe kusuku nemini engalalwa amakhehla amakhulu, ukuphiliswa abantu amakhehla abantu basebefikile baphile amakhehla amakhulu, izinto zabo amakhehla amakhulu yiqashabale, yisebenze amakhehla amakhulu, ziye phambili amakhehla amakhulu. Lucifer-ke lo okhulumayo amakhehla amakhulu, udokotela wenu uphakamisa ithongo, uphakamisa isidalwa, uphakamisa umoya ey'nkalweni zonke zomhlaba, emagumbini amane omhlaba. Phakamani madoda.